ndakwiyamye ntongera nsubiramo ngo ndakwiyamye. Gukoresha indi nimero tumuhamagare ku murongo wa telefone mutamaze. Alo kakajwi. Yego gashabuka. Ni Ngarambe kakajwi, amakuru yaramutse. Amakuru yaramutse ni meza, amakuru yawe. Sha nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, umve ngo nahuye n'ikibazo gikomeye cyane pe. Nabuza nuko mbyifata musi byo ko mbabuze ngo ni wo muvandimwe wa hafi nahita mpamagara. Bwira kuri vuga bwira byagenze bite? Mbo kuntu rero byagenze, nagiye i Kigali gupafumingayo, ngeze mu rugo nsanga banyibye na matera bateruye. Urumva wumve ko nta nakantu bansigiye na gatoya. Nkaba rero ndi kugira ngo nzaho ngaho i Kayonza, wenda uncumbikira ijoro rimwe kabisa. Ariko ndashaka nta makuru meza ugira amabi gusa tu. Uzi ko nzakuboroka. Sha umborotse nahita menya ko abantu mwabaye inyamaswa, umuntu mwabanye mu nzu imwe koko. Ibuka ubuzima twaciyemo. Sha mfasha munywa, mfasha kiryango, mfasha kabisa. Ariko ndashaka baburatse kunuka. Ni prank nari nkoze, nguhamagaye ndi kuri YouTube ndi mu kiganiro. Wakoze ikiganiro ukabivuga, n'ubu ngubu watinze nushaka rwose uhita igikora, njye nta kibazo rwose. N'ababwenga ba mu Rwanda kakajwi abantu murabihakana, ajya mbabwire ngo video zose yarakoze 30. Kakajwi ndakwiyamye ntongera nsubiramo ngo ndakwiyamye, unkure muri ako kanwa kawe umvane butera nshiremo ubumuntu. Ndakwiyamye ntongera nsubiremo, nongera nkwihanangirize, ndakwiyamye hati utazikorera inko n'ishuce mw'abana mwe bitewe n'ikibazo mfitanye na kakajwi. Ngiye kugushira hanze, ngiye gukoresha indi nimero tumuhamagare ku murongo wa telefone mutamaze. Naramubikiye ibanga sibyo, kubera ko twe dufitanye proje ndende. Ubu ngubu rero ndaje mbishire hehe, ndaje mbishire hanze. Ejo hari video nabahaye mbabwira yuko nagiye gushutingira i Kayonza, mbankubitanye nawe ari muri shoot. N'ababwenga ba mu Rwanda kakajwi abantu murabihakana, abandi mubifata nk'ubujajwa, abandi mubifata nk'amakuru g'ibihuha. Ubu tuvugana ngiye gukoresha indi nimero mpamagare kakajwi, noneho nibwo abanyarwanda muratangira kuva mu rujijo. Nabahaye urugero, n'ababwenga ba mu Rwanda murabihakana. Igeze kubabwira ngo afite shop ikora imyenda ni Kigali, ndangije ndabyemera. Nyuma yaho nashatse amakuru guzuye, nsanga wa mwana arabesha, ahubwo nsanga ni kontara yari yarasinyiwe kugira ute yo kwamamaza. Byose ngiye kubishira hanze. No kunakora video inyuma agashiraho igitambaro mu buryo kugira ngo bamenye ari hehe, ari muri Amerika. Ubu tuvugana kakajwi ari ahantu biti Kayonza, yarabihishe. Mujya mubona yuko atacyaplodinga nkuko yagira gute, nkuko yaplodingaga mbere, asigashiraho video imwe mu kwezi. Najya mbabwire ngo video zose yarakoze 30 aza mu Rwanda avuga ngo ngiye kuzajya nzaplodinga gake. Imwe yashizeho mu minota 15 mupfubanye ahita yisiba. Muruko kuyisiba nagaruko yari yanze kurebwa, ahubwo yayishizeho abona abantu ntabwo bari kuyikunda. Yakoze video 30 acura content z'ibintu biri kugira ute, biri kuvugwa kuri YouTube. Muruko kuvuga kuri YouTube, iyi nkuru irangiranye n'igihe, yarangiranye n'igihe aba YouTuber nibo bahita bacura n'amakuru. Urugero, niba runaka afunzwe, urugomba gukora video ugahita uyishyiraho ako kanya kugira ngo ize kuza kurebwa. Yakoze content 30, izo content arazitahana mu Rwanda. Nongere mbabwire yuko yari yaragiye hanze ku mpamvu zo kwiga. Yego, rero ndaje dushuru kuri hanze kose, ndaje mbasesengurire neza. Ikindi katumuhamagare ku murongo wa telefone, ubundi ngiye gukoresha indi nimero kuko iyanjye nkoresha MTN rayizi. Tubishire hanze muve no mu rujijo. Mbo twagiye kandebe nimero kanikoresha indi nta kibazo kugira ngo ataza kuza kubimenya. Yego nukupe rwose. Kandi ikindi reba ko wakoze subscribe, reba ko wakoze kuri like mu gihe ndi kureba nimero. Yego
reba ko wakoze kuri like, urebe ko wakoze kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro bya buri munsi. Alo kakajwi. Yego gashabuka. Ni Ngarambe kakajwi, amakuru yaramutse. Amakuru yaramutse ni meza, amakuru yawe. Sha nahuye n'ikibazo gikomeye cyane, umve ngo nahuye n'ikibazo gikomeye cyane pe. Nabuza nuko mbyifata munsi byo ko mbavuze ngo ni wo muvandimwe wa hafi nahita mpamagara. Bweja kuri byo vuga vuba mbwira byagenze bite? Mbo kuntu rero byagenze, nagiye i Kigali gupafumingayo, ngeze mu rugo nsanga banyibye na matera bateruye, urumva wumve ko nta n'akantu bansigiye na gatoya. Nkaba rero ndi kugira ngo nzaho ngaho i Kayonza, wenda uncumbikira ijoro rimwe kabisa. Ariko ndashaka nta makuru meza ugira amabi gusa tu. Uzi ko nzakuboroka. Sha umborotse nahita menya ko abantu mwabaye inyamaswa, umuntu mwabanye mu nzu imwe koko. Ibuka ubuzima twaciyemo, sha mfasha munywa, mfasha kiryango, mfasha kabisa. Ariko ndashaka baburatse kunuka. Ni prank nari nkoze, nguhamagaye ndi kuri YouTube ndi mu kiganiro. Wakoze ikiganiro ukabivuga, n'ubu ngubu watinze nushaka rwose uhita ugikora, njye nta kibazo rwose. Banyarwanda guys, kirankubye. Mbo sasa rero kakajwi ndakwiyamye, nongera nsubiremo ndakwiyamye. Narakubwiye ngo cye muri ibi bintu canga mbijyane kuri social media, nakwandikiye inbox urangije uramboroka, sibyo? Kuri WhatsApp sinkwandikira ngo bikunde, waramborotse. Kuguhamagara singuhamagara ngo bikunde, waramborotse, kereka iyo nkoresheje indi nimero. Guys, njye nabibabwiye ngo kakajwi aba mu Rwanda murabihakana. Nimero nkoresheje hari amayinite mfite wasarenze, nakoresheje nimero isanzwe. Sasa rero ugiye kuva hano umenye ukuri kuzima. Kakajwi aba i Kayonza, ariko nubwo aba i Kayonza n'ababyeyi be niho baba. Uyu mwana w'umuhungu yarananiranye meze nk'ikigomeke. Dore impamvu ngiye kugusobanurira, nkakuvira muzingo, nkabanza nkakubwira iki kintu ukabanza ukacuma. Uyu mwana bari baramwohereje muri Amerika mu buryo bwo kwiga. Agezeyo yari yagiye kwiga icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Muri uko kwiga yakoze video, imwe abonye iriye, akoze video ya kabiri abonye iriye, ishuri ahita agira ute, ahita arivamo. Abenshi mwari muzi ko yagiye muri Amerika mu buryo bwo koza imbwa cyangwa mu buryo bwo kuba ari umukozi. Oya, yari yaragiye muri Amerika mu buryo bwo kwiga. Ndagiye sasa rero ngo mbasobanurire. Mureke dufate iminota mikeya mbasobanurire kuntu yaje mu Rwanda akaba atabana n'ababyeyi. Ababyeyi be bamaze kugira gutya, bamaze kumujugunya. Nababwiye yuko hari ikiganiro nasizeho mbabwira yuko nagiye i Kayonza ngiye gushutinga, ndangije mba ngutsingiranye nawe, tuba turakubitanye. Muri uko gukubitana turebana nabi kuko njye nawe tugize ute, dufitanye ibibazo. Sasa rero uyu mwana w'umuhungu aba gato hehe i Kayonza, umubyeyi we aba hehe i Kayonza. Ndagira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbo hari ikintu nakwita nka shop y'imyenda, abantu mwari muzi ko yakize, yamenetse, yakize bwa hehe. Ndagira mbasobanure mbabwire ko uriya ni umuntu yarari kwamamariza. Muri uko kwamamaza iyo shop, imyenda batangiye kuyandikaho kakajwi. Kakajwi yigeze gufata video abereka Nyabugogo, abereka i Kigali. Icyo gihe ndagira mbabwire yuko aribwo yarageze hehe mu Rwanda, aribwo yarageze ute, aribwo yaragarutse. Kakajwi yazanye content 30, ni video yarakoreye hehe muri Amerika, agira ngo nagera mu Rwanda azagira ute, azaproding. Ndagira mbasobanure mbabwire ko izo video zabaye izi mfabusa, kuko ni content yari yakoze. Urugero, ushobora gukora content uvuga ngo runaka yafunzwe, ugasanga muri icyo gihe urayaprodinze irariye, yarazizanya kubiseho yo ya mbere,
yari yarakoze ayishizeho yanga kurebwa ahita ayisiba. Ka kajwi ndagira mbasobanure mbabwire ko amaze amezi agera muri 4 ari mu Rwanda. Rimwe asigaye yaporodinga rimwe mu kwezi. Ndagira mbasobanurire niba mumubona akora video ari mu nzu, yego mbere yajyaga akora video ari hanze. Impamvu ngewe naje hano kuri kamera nagaruka kugira ngo ntago naje nzanwe n'ubujajwa cyangwa no kumushyira hanze cyane, ahubwo nakemure ikibazo dufitanye. Kakazwi basharinga ni video wayikwereke, kuko narakubwiye ngo umunsi wanze gukemura ikibazo cyanje ntago bizakugwa mahoro. Nico gihe rero ngo nza hano ku mbuga byose ngira utembishire hanze. Nagaragaje isura yawe, abantu barabihakana ariko umuhanga yarabibonye, kuko iriya effect ukoresha ririya sijwi ryawe. Mw'abantu mwe afite telefone akoresha ziriya video yashizemo application, iyo anayitabiyeho ijwi rye rimera kuri ni phone yakaza akoresha. Uko izuba rirenga niko mbona inzozi zanjye zirenga.